uzohambisa kwakhe kuthiwe lo uhambisa kwaJesu lo ona muye lo ukhethe kahle abazalwane bazokhetha kahle abazalwane bazokhetha empilweni naye bamkhonze bengamkhonzwa imoto bengamkhonzwa into eyiphathekayo kodwa bemkhonzwa ube umthixo webheka ubukhulu bakhe obuyamangalisa amandla akhe ayifika kutona umuntu omusha ayamshintsha noma kade waziwa kuthiwa wena uyisifebe wena ulala amadama akhe wena wenza ukuthi wakhipha izisu wena wathi kodwa mekafika uJesu yaphela lokho awafika uJesu unamandla okugeza umuntu unamandla okugeza izono zomuntu phela igazi lakhe alikaze lapithela imahara lakhithela izono wena ngwaphi wena owathi wakhithela imahara lakhithela izono sami nawe noma ngabe kade uphuze kangakanani kodwa ufika kuJesu kuthiwa noma nawe usidakwa bebona uphethe ibhayibheli lakho uyokhonza bebona uhamba bebona impilo yakho bethi asesiye loya bese maseshe kodwa sekanje uma wena empilweni yakho ufika uJesu wakhulula kwamanje sithuka kangaka abantu babefika kaNkulunkulu kodwa impilo zabo ziyafana impilo zabo akukho mehluko ngoba bekhonza kodwa impilo iyafana akukho okuhlukile kubo kodwa ngithi wena kodwa uJesu yini yasuma kuwe yini wayithetha ngoba umzalwane wenza isinqumo noNkulunkulu wakhe umzalwane uyayikhethela amazi kuthi unakhetha njani kodwa khetha kahle sekhona ithuba lokhetha kahle akapheli ngawe wangakafi sukukhona ngakwenza kuningi ongakwenza ngawe kuningi ongakwenza ngempilo yakho impilo yakho ayipheleli la noma wabhalwa phansi kwathi wedwa kwathiwa wena ngeke uphumelele wena ngeke usiyethawo kodwa noma wakhetha yena lithi ibhayibheli ungumafohle lithi ibhayibheli ungumafuka angajiki uma eshilo ubani ongathi cha uyena izolo uyena namhlanje uyena phakathi nasemandulo wayekhona Jesus wakhetha lethi namandla ivangeli linamandla ivangeli linamandla bakela afika kumuntu akafani nakuqala bayafika kumuntu ngisho ukukhuluma kwakhe akufani nokuhamba kwakhe akufani uyehluka salwane wami uyehluka ngoba bafisa amagama bethi hayi obana befutha kodwa manje basafutha kodwa ithuba lokubuyela efutheni kwakho uyani sizofutha uNkulunkulu noma ngabe wena wadeleka kanjani wathi wena ngeke into lutho ayibuya sofutha kaseyeni basalwane ongakafi khona ongakwenza khona ongakwenza bathanda baya ongakafi khona ongakwenza akusika kupheleni kwalomhlaba umhlaba usazophela kodwa ngeke uphele ungashintshi bayibhela ngithi uJesu ungayefuna ukhiwaneni uyawuthola ukhiwane namanje awukatheli uthi uNkulunkulu wamkhiwana thina njengoba ungatheli izonquma uthi uJesu baba manje kancane kufukuzela usafukuzelwa nawe obudlala wenza kanje wenza ngathi umhlaba uphethwe nguwe ngeke sonke uphethwe nguwe ngathi uzofaka isikhathi sakho wenza ngathi usiyazi ngathi uyayiphilele sose uyadlala msalwane wami uyeza uNkulunkulu lo usafukuzelwa nje uzongena ngethuba lokuvukuzela uyeza uNkulunkulu